C'est comme ça qu'on est propre dans le zit zmour. ايه اسكو في ذون كابيليا بتي ديجوني اي تفكني نتزوخو نسعى زيت الزمور نتزوخو خلاص نسعى زيت الزمور ماشي زيت الزمور نسيسي لي تموت نسيسي زيت الطوموبيلات نهاد زيت الطوموبيلات ماشي زيت الزمور يكون هاد الهود زيت الزمور تشبه على كابيلي نهاد زيت الطوموبيلات لعبة زيكس اسمي تقيل اسمي قارن اسمي مسفهم نغاشي زداو الزمرين تشبه على كابيلي اسمي تفهم زداوي كوميا زداوي ديري كراج لا ميكانيك سي فيني لا كابيلي سا دير لا كابيلي دينا لا فيريتي سي با سي مالورو سي با moi qui fais des recherches وكيديروا من يدينا tu sais que la langue j'espère grâce au parce que c'est pas grâce, ça sera pas grâce aux Kabyles. Parce que quand j'ai été voir les Kabyles, moi, au Canada, aux États-Unis, moi, je croyais qu'avant, qu'on était une génération qui allait sauver, qu'on avait un certain savoir. Peut-être que ceux qui sont en Kabylie, en Algérie, ils n'ont pas accès à ce savoir-là. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé en Europe, il y a des bibliothèques, des académies, il y a de la recherche. Mais quand tu vois les Kabyles, ils sont partis de la Kabylie. Le Canada, l'Américain, le folklore, ça c'est des intellectuels, ça. Et ils sont fiers d'habiter le Canada de cette façon-là. J'ai rencontré des gens au Canada, ils connaissent même pas Montréal. Et il y a des gens qui connaissent même pas New York, qui vivent à New York. Omelette berbère. Voilà, omelette berbère. Et je te fais c'est à cause de moi,